maka tsa tlharetela ka ditlhakanya le tse leng gore nna self ke a di tseba go ba ba ka ditlhakanya ka nnete o fodile le hono o gona e seng gore ba sa bonene but eyesight ya gagwe be le blurrynyana gore ba sa bone ga botse but go mba le matlho o a bona o ga botse a sa bra le di-stress jwale o no ra gore le gone jwale ge batheletši ba go theletše ka tsela ye ge e ka ba tshwenya ke matlo go sa ge ba ka tsogela ka kua ga moremi prof a ba fa wena wa ba tla tloga mola ba topa dinalete mo fatshe le gore o ka mogakolo tla ba roka re ya leboga magagešo ga gone molato wa rra molaetša go mafelelo go batheletši ba e leng gore ba theleditše gone jwale o ka reng go bona kgaetšedi ka le wena o titukiše ka mowe ka baka la gore jwale re ya morerong wa letšatši a ke rate go leboga setšhaba sa Motsero community station shaba ke lisha ka molaetša o swana lo o leng goreng ka moka le malamang a reng ke re fa maele re a feta ka matšatši le go fapa-fapana setšhaba sa Motse community radio station se se theeletše mo 96.3 FM maele a leng gona go baswa le bomme ke ra gore mo setabeng tša badimo go hlokega kgotlelelo go hlokega tshepo ka ge le rena rile ra ba le kgotlelelo ka ga moremi le thekgo e re e hweditšeng go yona gobane ge nkabe e se baba moremi ka mola matlala ramošebo le kgono nkabe re se ka nkgo ka ena kgaetšedi ya ka batheletši ba Motse radio station nna maele ke nang le ona ga ko di kgopela go a leboiša go batswadi a re lekeng gore batswadi ga ba leke go thekga bana ba bona a go easy gore o le moswa o tsene ka gare ga leeto la bongaka ke nto e bima ga kudu kane bongaka bo emiša phelo bo wena bo bophela ba ema gore re sentse phelo bo e leng gore bo tsamaisana le bongaka ka gare so batswadi ga ba be supportive mo baneng ba bona batswadi and ga ba tseele also accountability ya gore ngwana seemong sa leng go sona go njwale ga a itira ke nto e leng gore o belego ka yona so ga basadi ba believe gore basadi ba ka ba supportive and then also ba tsamaye le bona ba nyake information ya gore ge ngwana a ne badimo re dila jwang ka situation ya mohuto because ngwana o kgone a thaso a sene support at all from gae a fihle ka re ga thaso a sotlege gore a tlhake o ka re a ne motho ngwana o kgone go tloga ka gae a botse batswadi a re ko orela a hloke thego from batswadi ba gagwe so batswadi a re thegeng bana ka mokgwa ka kgonang thega ngwana support ya go etelete o to e hloka a ka nnete a re ya leboga magagešo ka kapa go ne se ke se lebalang ke rata go leba mogala yo ba reng ke ngaka Makweng ka lefaseng la kere le ena mabogwane ngaka Makweng ke motho reng o nrutile go alafa batho ba lefofonyana and then ke bone tsotlhe ka yena ka mola gore o diregang ka lefofonyana ke bone ke alafa ba bang ka kua ga mabogwane ba ntse ba fola ka bona gore mogala yo se a nthutileng sona mpotšitšeng sona ke swantse ke gotele setlhako setie ke se ka ba monyatšeleto godimo ga se a nthutileng go sona ke rata go mo leboga thata yena le ngaka Mabogwane ba tswa ka lefaseng la keren ke a leboga re lebogile magagešo o ka re modimo le badimo ba gabo lena ba ka tswela pele go le kganyišetša ditseleng tša lena ba lefe maatla ba le šireletšeng ka baka la gore go ndua le ge le ka tsela ye šetše lene le mana ba mantši kudu ba bangwe ba tlo tla ka go le leka ba bangwe ba tlo tla ka go dira sela le sela le sela gomme le no kgotlelelang le tsebeng gore go bereka ka batho go boima ebile ga go monate ba bangwe ba tlo tla ka go leka ba bangwe ba tlo tla ba ba jwa ka nnete ga gone molato a re lebogile kudu ditsela tša lena di kganyeng modimo a le šireletšeng thobe